nggak kuat nggak harus minta. Sam. Yuk, rangkun ya. Ini gue. Sepi yo. Pegel. Awal. Cakep. Enak kayak gini. Kalau sih mau sira mlaku-mlaku bae koyo presiden. Aku Dih, itu kan mati sih. Rasa mau ngebul. Sana mati as. Sira ora di serut dan mati ora ngarang bos itu. Iki masih murup sampe ngebul tinggal sederet masa mati. Alah. Iya sih bang. Sih kayak mati bang. Ya kan bener. Waduh. Lah harus sulit mani betul wis. Korke. Jalan main ke wah mati maning bisa udut beli siran yang bikin sulit barang korsir sih itu iya sih sama hati wah dia nak kawan lagi sama yuk. Mandas. Yuk. Apa yuk? Buang bela. Jagung bayo. Ayo. Ayo. Kamu mau beli sih? Iya, gampang. Kayaknya tuh sebelah ning Bimar nih enak. Keparang. Tapi orang duitan. Nembek. Yuk. Sebenarnya. Yang miskin ini didol dikit. Bersebelah apa kan? Orang sama kamu. Oh, mama saya pan nyolong dikit. Orang kayak aku kalem. Kayak sesuai ya merinding orang yang mama sih. Siapa sih ngemek sih di? Ya mikir siapa sih ngemek? Cewek temen. Serius? Serius di kita kurang ngemek. Kowe tangani. Masa pan nyolong baik? Oh, jangan-jangan sih nonton gini. Untuk sebelah kamu manusia. Ya sudah beli. Kamu bisa. Iku gedang karo wau. Digarem mentok pirang atus, Kak. Selama gue sih. Sekarang menjual ke apa tuh gedang? Tanya sam. Apa? Priben. Priben laporan deh. Nyoba laporan deh. Iya, laporan apa? Sintenang. Urus deh. Tidak. Laporan deh. Terus kondisi sabar, kondisi jelasnya siji-siji kita RT. Jadi mengkenen teh. Iya, kondisi. Kondisi kan. Kondisi. Ora ben gue tuh aku bayi. Apa ngomong sih? Priben. Jadi mengkenen teh. Kita kan mlaku. Iya, Harus meraki ya. Iya. Mana kan? Heeh. Udut teh. Boleh? Itu nyala ya teh. Heeh. Cuma dewek teh. Ya beli. Iya. Kenapa yo? Dia kan dapat kan bisa mati deh. Empu anak kayak angin yo. Iya, tapi disulit banget dia ora. Angin siapa? Angin apa? Yang maha kuasa ten wah. Yang maha kuasa. Ini kejadian ini. Tahu dulu. Bangkana. Iya nih kan terus kejadian kamu emang ada sing aneh. Ada sing gagal. Mau sampean ngomong sampean. Iya, Mas. Kenapa sih? Ini kan Heeh. iya deh, padahal kita cuma ngomong loro kalau kita kayak kena orang ngemeh. Masih kita kayak gitu ya. Merinding bisa deh, yakin serius demi Alek. Niki Mas Kigen, kayak kue pada be anak kejadian kayak kue aneh aja.
Mau betul bisa. Wis. Jadi Kata lah. ya wis kaki Bengi ya. wis ngobengi. Ngobengi tak blok ya ini. Ya wis. Pokoknya insyaallah bisa ke anu aja. Ya wis. Punten Bay ya, ngobengi Bay ya. Wis Oh, gampang. bisa. Wis hati-hati ya Mas ya. Bang. Duh, iya ya, mau baca kayak laporan kayak kita harus janji penelepon Ustadz ya, cak wis, tak telepon. Nambah tadi? Pak RT nelpon. Halo. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam Pak RT. Anu Tad, mau ana wong laporan. Ya, caranya aku mau diganggu. Tempun di Pak RT. Iku cek ning apa rene? Ning kena patron. Patron tempun dia. Patron ning bareng sawah apa sih pinggir sawah. Oh, nggih. Mungkin kula mriku nggih sareng santri-santri ne kula. Oh nggih. Nggih Pak RT. Tunggu ya. Nggih. Waalaikumsalam. Pak RT nelpon. Jare ning genap patrol, gue akeh setan sing ganggu. Iya, engkau sampean mana? Sira-sira pada mana? Ngecek kondisi di mana? Bokatan, anak setan belek, kon anak setan kucing. Campak ibarat campak. Pak, mana sih ya? Aja pernah wedi ini setan. Wedi cuma Gusti Allah. Ya, kalian jenengan kan? Nggih, kalian ngono nggih. Ayo, ayo. Siap. Sudah beli di Nong pol. Pripun Mas? Oh iya sih mau ya. Mangga. Jagung main jagung kan. Jagung. Mok. Pripun Mas? Barang sih. Aku pada ribut banget ke pripun. Soal kon blok. Pripunan aku sih. Ya udah, aku sih. Jagung. Ayo mangga. Ngomongnya banyak sih. Ribut banget sih. Wis jagung sing tenang. Mau enom kan. Wis mau enom Kak. Iya, Pak. Bulet banget. Iya, Rete. Ini sih beli buku jujur orang niat luas deh. Kaki nasi masa kita penjagung banget diusik gue. Kan pacar mana mah? Oh, Niku kita wis beluk Ustadz nelponnya. Tadi seru Ustadz penmene. Apa itu tonggon sering ngomong Ustadz mana mena kor santri nih cara ngomong kayak gue. ngomong sih. Arek gini kan kita tenang orang. Assalamualaikum. Tat, mangga. Bener. Panas sekali. Mangga. Iya, dikit sih. Mangga. Jagung. Santrinya mantap. Jagung mangga. Ayo Tat, mangga. Kan lagi teh. Maaf telat, soalnya mau lagi wiridan dikit di tanah. Di Bapak. Mungkin bocah-bocah temen pada menak kan impuri. Ana Mas Rian, Mas Sopian, Mas Samuji. Temen menak kabeh. Ya wis,
Lagian Pak RT aja kesuwen langsung bening TKP. Oh, ayo mangga tak antar sampai tempat ini. Ayo mas, Iya. depan mana aja urusan baik. Jadi kata, mau jeruk tempatnya di sana. Oh, ngapain? Kalau terus mana jangan itu. Iya. Buat tempatnya di sana nggak tahu. Iya mas, mikir mau ya? Iya, pengen. Iya. Jadi mau iku anak kejadian apa bening kene? Ini kan. Priben mas, aku cari. Mau kan kita ngudut ya. Iya. Wih, mati baik kah? Ya beli sih. Iya ya kak. Yang merinding kisah. Sing santai, sing tenang, Iya. sing tenang. Iya. Ake akan maca solawat, Oh, aja iya. udini setan. Kita doa Gusti Allah. Oke. Ya wis. Kok dikit ya, tak terawang dikit. Ayo, ning kanan ngintil. Cung mana, Cung? Oh, sira tak dadiaken mediatur ning kita ya. Kudu siap ya. Sing penting eling ning Gusti Allah. Ya, akayaken maca sholawat. Ya, maca istighfar. Ayo mana? Allah. Cung, mana Cung mana? Bantu Cung. Pak RT. Iya tas. Sok, ditakoni kenapa tak? Oh iya. Assalamualaikum. Mau jaring kan anak pemuda loro, problem. Siapa bu siapa? Aku wong kene, ya. Aku wong kene. Mau karena jarak sore anak pemuda loro, tim patrol, problem. Bro, tadi lagi ngudut. Jarak udut aku tiba-tiba mati, nang apa? Problem, nang apa? Hari anak mutu tinggal. Nang apa bisa seneng? Beli tawa-tawa. Ketawa-tawa, pengen udut. Kita kan kecut. Pengen utut. Menusa. Ya. Dulu sing lakoni, maksudnya sing ganggu wong. Iya, Sing ganggu. betul. Sing lagi udut tuh di patene. Engko mani-mani ngajak aku ya, punten ke. Lawan sekiranya pengen ngomong bae. Ngudak naik, kon apa udut surya apa segala macam tak naik. Samsu. Ya wis gampang. Tadi mau jar anak. Mau lagi pacaran patrol. An sing mek-mek kan sing gangguane kowe sapa? Beli bro, sing bener. Kita orang kayak gue. Ora kayak kowe. Tulis apa bro beli? Beli Bro. Beri pentat, beli bro cetak. Ya wis, kon metu bae. Kan metu. Iya, Ya, kuatan bana makhluk sejen. Iya, silakan. Cara metu ya. Metu ya. Allah. Sira sing dadi mediator. Ya. Siap beli. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Pak RT. Ngomong gak takon mana? Oh, iya tak. Assalamualaikum. Kisah apa ya? Jawab. Siapa dia? Jawab. Aku isin pandakon oleh beli. Pandakon oleh ya. Tapi aja nyawa. Iya. Mau sore jar anak pemuda-pemudi, wong loro lagi pacaran patrol. Bro beli. Iya, bro. Bro. Jar diganggu di siapa kowe? Isin. Diganggu di sampean. Ajak aku ya. Ajak aku. Saya kok aku pandakon maning, kenapa sampean ganggu? Orang senang nang pacaran. Kenapa harus senang pacaran? Soalnya. Yung itu udah jomblo. Kenapa bisa kok si jomblo kayak kowe? Yung kita na blesak. Sirana adus.
Yang ora aku hadis bae tinggal dino. Nganggo skincare. Ora tuh boleh kok odol. Wes acara ngecaprak. Metu ya, metu ya. Metu ya. Mau. Metu. Mau. Metu bae. Metu. Metu wong kene langsung kok. Metu ya. Metu ya. Allah Akbar. Mumpung lagi pada kumpul, kita KB bisa cukup hikmah sing peristiwa kiye. Bahwa kita ku ada apa-apa kudu sing sopan. Akehna sholawat aja padu sembarangan bae. Ya, penunggu ning dunia iki dudu sira bae. Ya, akeh sing eling ning Gusti Allah, maca istighfar. Krungu bele. Daripada ngecaprak bae. Mulan seke akehna istighfar bae ya. Lu bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jika moyo guys. Gitu. Di salah wa. Ya turun telus nyerodot tangan. PRT sajaan cocot ngecaprak Allah isu disit Allah maca istighfar Krungu bele. ya lor goblok